reka nkusuhuze mwe n'ikaze wowe ukunda kandi ukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 5 Kamena 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko igiciro cyongerewe ku bashaka ubwiza burenze ubw'Imana yabahaye. Mu yandi makuru kandi turaza kubwira ko mu Burundi abakandida hafi ibihumbi 3 bahataniye imyanya 100 y'abadepite. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Arabia Saudite yemereye Donald Trump ingwe zidasanzwe. Amakuru yacu turayakomereza mu Bwongereza tukubwire ko Ubwongereza abajura bibye miliyoni 47 z'amapaundi mu kigo cy'imisoro. Amakuru yacu turayasoreza kuri ngivuga ko Donald Trump yasinye itegeko rikumira abarundi, abanyasomalia ndetse n'abandi muri Amerika. Na makuru mwateguriwe kandi mujye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu ukomeze kugera mu musukunda. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere kuri ngivuga ko igiciro cyongereye ku bashaka ubwiza burenze ubw'Imana yabahaye. Kuva tariki 29 Gicurasi abacuruza ibikoresho byifashishwa mu kwisiga, kwitera no kongera ubwiza bazajya bishyura 15% y'umusoro ku byaguzwe. Uyu ni umusoro ucibwa ku gicuruzwa cyangwa se serivisi y'igicuruzwa kivanwe mu ruganda, ku birebana n'igicuruzwa gikorerwa mu Rwanda cyangwa se igicuruzwa kigera ku burengerazuba bwa gasutamo, ku gicuruzwa cyatumijwe mu mahanga cyangwa se ku gicuruzwa kigera mu burengerazuba bwa gasutamo, cyane cyane ku bicuruzwa byatumijwe mu mahanga. Uyu musoro urareba abacuruza amavuta yo kwisiga, amavuta yo kurimbisha imisatsi ndetse n'ibijyanye na makeup, izi zituma umuntu yunganira ubwiza karemano. Icyakora Minisitiri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko ifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima ibijyanye n'ibikoresho cyangwa se amavuta bikenerwa cyane cyane mu buvuzi byo bisonewe. Abakora isesengura ry'ubukungu abasanga abacuruza ibi bicuruzwa birebana n'ubwiza bashobora kugira amahitamo abiri. Ku ruhande rumwe ashobora kwemera ubwiyongere bw'ibiciro bitewe n'uyu musoro bukajya ku bitugu byabo, cyangwa se bityo inyungu babonaga ikagabanuka. Ku rundi ruhande ariko baramutse bahisemo gushyira uwo mutwaro ku baguzi, nabyo byatuma bagurisha bike. Icyakora icyo bahurizaho nuko byanze bikunze abacuruzi bazashyira uyu mutwaro w'igiciro kiyongereye ku baguzi. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi twubwire ko Burundi abakandida hafi 3,000 bahataniye imyanya 100 y'abadepite. Kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa 5 Kamena 2025 abarundi bari mu matora y'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abadepite, aho intebe 100 zo mu nteko ishinga amategeko zihataniwe n'abarenga 2,900. Abakandida bahataniye kuba abadepite ni abakandida 2,909 bashaka kwicara mu nteko 100, barimo 2,898 bahagarariye imitwe ya politike n'abandi bigenga. Umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi ubamo imyanya 123, muri yo 100 iratorerwa, indi 23 igahabwa abahagarariye amahuriro atandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akaba n'umunyamuryango w'ishyaka CNDP-FDD yamaze gutorera kuri site ya Musama iherereye mu ntara ya Gitega, asaba abatsinda kuzarangwa n'imirimo myiza. Ndayishimiye yagize ati abaza gutsinda tubifurije gukomeza gukora neza ku neza y'abene igihugu. Umunyepolitike Agathon Rwasa wayoboraga ishyaka CNL ryari muri abirakomeye mu Burundi yanenze aya matora mbere y'uko aba ayagereranya n'ikinamico yateguwe n'ubutegetsi bwa CNDP ndetse na FDD. Rwasa n'abamushyigikiye nibitabiriye aya matora kuko igice cya CNL yasigaranye nticyemerewe guhatana. Yahinduye umuvuno ashinga ihuriro urunana rya bose, ariko naryo ntiryemerewe guhatana. Aya matora azakurikirwa n'aya Sena azaba muri Kamena 2025. Abakomeye barimo Minisitiri w'Intebe Javan Ndirakobuca n'umunyamabanga mukuru wa CNDP-FDD Valeriane Ndikuriyo bari mu bazahatanamo. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Arabia Saudite kubwire ko Arabia Saudite yemereye Trump ingwe zidasanzwe. Ubwami bwa Arabia Saudite bwemereye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingwe 2 zidasanzwe ubwo yagiriraga uruzinduko i Riyadh mu kwezi gushize. Muri uru ruzinduko Trump yari yaherekejwe n'abayobozi batandukanye barimo umuyobozi w'icyanya cya Amerika cyororerwamo inyamaswa zo ku gasozi National Zoological Park Brand Smith. Brand Smith yasobanuye ko ubwo Trump yari muri Arabia Saudite bakomoje ku ngwe, umukuru w'igihugu yibaza ibibazo byinshi birimo ubunini bw'izi nyamaswa, ibyo zirya n'ubukana bwazo. Izi ngwe zigaragaza ko zifite uruhu rw'amabara adafashe cyane nk'izisanzwe zirya inyama zitabano uzigereranyije n'izindi, ndetse bivugwa ko ari nke
ku isi kuko byageze aho abantu batekereza ko ziba mu nyandiko no mu bishushanyo gusa. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times, bikekwa ko ubwami bwa Arabia Saudite bworora izi ngwe z'ubwoko zirenga gato 200. Ubuyobozi bw'icyanya cy'inyamaswa zo ku gasozi cya Amerika bwo busobanura ko izikiri ku gasozi zitarenga 120. Ingwe nk'izi ziheruka kugaragara ku gasozi muri Arabia Saudite muri 2014, gusa nayo yarapfuye nyuma yo kurya inyama y'ingamiya yashyizweho uburozi n'umushumba kugira ngo itazamurira amatungo. Brandi yagaragaje ko ingwe ubwami bwa Arabia Saudite bwemeye guha Amerika zishobora kuzuroka igihugu cyabo kikagira nyinshi. Kugeza ubu ntabwo Amerika iratoranya ingwe yemerewe, mu gihe umugambi waba wamaze kunozwa neza hazubakwa ahantu hihariye zizororerwa, ndetse ngo hari icyizere ko zizagera i Washington mu gihe Trump azaba akiri ku butegetsi. Joseph Maldonado Pasenge wari ufite icyanya cy'inyamaswa zo ku gasozi muri Oklahoma yatangaje ko mu buzima atarabona ingwe nk'izo muri Arabia Saudite, bityo ko Amerika ibaye izitunze byaba ari ibintu by'agahebuzi. Yagize ati ntabwo nigeze nyibona mu buzima busanzwe, ni mu mafoto gusa, nekereza ko byaba ari agahebuzi. Aba yashyize zimwe mu ngwe ziri gukendera nka ziriya hafi ya White House, ntabwo nahabaye sinzi uko Rose Garden ingana, ariko nekereza ko hakubakwa icyanya gikwiye. Maldonado yagaragaje ko igikomangoma cya Dubai gifite icyanya bwite cy'inyamaswa zo ku gasozi mu gikari, kandi ko Vladimir Putin w'Uburusiya nawe akunda ibisamagwe akanifotozanya n'ibyanya byabyo. Abaza ati kubera iki Trump atazitunga. Muri 2019 Maldonado yakatiwe gufungwa imyaka 21 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kugerageza kwica imirimbanyi y'uburenganzira bw'inyamaswa no guhohotera inyamaswa. Yasabye Trump kumufungura amusezeranya ko azita kuri izi ngwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu Bwongereza, tukubwiye ko Ubwongereza abajura bibye miliyoni 47 z'amapaundi mu kigo cy'imisoro. Abajura bateguye bakoresha ikoranabuhanga bibye miliyoni 47 z'amapaundi mu kigo cy'Ubwongereza muri 2024. Abajura binjiye muri konti z'abakiriya 100,000 bakajya bagaragaza ko hari amafaranga bagomba kwishyurwa. Itangazo ikigo cy'imisoro cy'Ubwongereza HMRC rigaragaza ko nta mukiriya wagize amafaranga ahomba. Umuyobozi wungirije wa HMRC Angela McDonald yatangaje ko aba bajura bihinduye abakiriya bagerageje kujya muri konti eshatu bashoboye kubikura agera kuri miliyoni 47 z'amapaundi. Iki kigo cyo cyandikiye abo byagizeho ingaruka, kandi hari abatuye muri yombi bakurikiranyweho ibi byaha. Leta yahamije ko iki kitari igitero cy'ikoranabuhanga ahubwo ari ubujura busanzwe. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twubwire ko Donald Trump yasinye itegeko rikumira Abarundi, Abanyasomalia n'abandi muri Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize umukono ku itegeko rikumira abaturage bo mu bihugu birimo Uburundi kwinjira muri icyo gihugu kubera impamvu z'umutekano, nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Muri iri tegeko hagaragayemo ibihugu 12 byakumiriwe ndetse n'ibindi byagabanyirijwe ku rugero ingendo zibashaka kwinjira muri Amerika. Ibi bihugu 12 abaturage babyo bakumiriwe harimo Chad, harimo Repubulika ya Congo Brazzaville, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan ndetse na Yemen. Iri tegeko rizatangira gushyirwa mu bikorwa kuwa 9 Kamena 2025, rigabanya kandi ingendo z'abashaka kwinjira muri Amerika baturutse mu bihugu birimo Uburundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan ndetse na Venezuela. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika Abigail Jackson yavuze ko Perezida Donald Trump arimo gushyira mu bikorwa ibyo yemereye Abanyamerika, birimo kubasezeranya ko azabarinda abanyabyaha binjira muri Amerika baturutse mu bindi bihugu. Trump avuga ko urutonde rw'ibi bihugu byafatiwe izi ngamba bishobora gusubirwamo mu gihe byaramuka bisubiyeho bigakosora ibitagenda neza. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugera umunsi ku wundi. Mwakoze cyane. Ciao ciao.